Itola, grad vo jugozapadni oddelna Makedonije, administrativen, kulturen, ekonomski, industrijski, obrazoven i naučen centar za toj del od zemljeta. Grado te poznat pod imeto grad na konzulite, bidejki tuka se naogjale konzularnite predstavništva na evropskite zemlji i vo vremeto na Otomanskata imperija, kade zajedno so Solun bil najvažno mesto vo evropski oddelna imperijata. Vo periodot od 1864. do 1912. Bitola bil glaven grad na Bitolskiot vilajet, eden od trite vilajeti vo regionot Makedonija. I danes, golem del od konzularnite predstavništva vo Republika Makedonija se naogja tuka. Bitola je po golemina grad vo Makedonije spored brojot na žiteli 2002 g. Za vremena Jugoslavija bil eden od kulturnite centri kako vo kralstvo to Jugoslavija, taka i vo SFRJ. Tatkotona turskata nacija Kemal Ataturk završila oficerska škola vo Bitola. Neko i negovi raboti danes se čuvat vo Narodniot muzej. Vo tekotna istorijata, vo zavisnost od vladetelite, grad od Bitola imal mnogu iminja. Spored Adrian Rum, slovenski od naziv za grad od Bitola, poteknuva od zvorot obitel, staroslovenski obitl, ovo izraz do danes se upotrebuva i vo, hrvatski od jazik, obitelj, koji za vremena srednji od vek se koristel za zajednica na monasi, kako familije odnosno manastir. Imeto go dobil po mnogute manastiri što se naogjale vo gradot i vo okolinata, a neko i postojati danes. So tekot na vremeto, glaso to se isfrla vo izgovorot na zborot obiteli imeto na grad od stanuva Bitola, otvorena uglasta zagrada 2, zatvorena uglasta zagrada Grčite odištite, pričini grad od go narekuvale monastiri, grčki. Bitola je denešen oficijalen naziv za gradot, no istovremeno i najstarijot naziv, sudejki po bitolskata ploča od 1015 godina na koja što gradot je spomnat, kako i spored mnogute vojskovodci na carot Samuil, kako i patnicite od toa vreme. Arapski od patnik Abu Abdalah Muhammed al Idrisi vo 12. vek napišal, potrebni se 2 dena patuvanje na istok za da se stigne od Ohrid do Butili, Bitola. Butili je neobičan i ubav grad. Postojat prikazni spored koji na desni od Kejna rekata Dragor imalo 41 crkvi i isto tolku vodenici za nivno izdržuvanje. Isto taka i na levi od Kejna Dragor imalo 29 crkvi so isto tolku vodenici. Za vremena prazničnite denovi vo toa vreme, narodot od selata od Bitolsko Topole se sobirale kajovije crkvi kade gi vršele svojte verski obredi. So ogled na to što zemišteto na koje se naogjal grad od Bitola togaš bilo prekrijeno so mnogobrojni crkvi, grad od go dobili imetom manastir. Ima verzija koja veli deka grad od Bitola imetom manastir go dobil po jedna ogromna crkva koja se naogjala nad Bitola, kaj segašniot most vikan Crn most, turski jazik, Hara Koprusu. Vo ova crkva možele da se smestat site prisutni od selskoto naselenije od Bitolsko Topole koji doagjale za vremena praznicite da gi vršat verskite obredi. Spored zapišite na Marko Cepenkov, grad od Bitola svoje to ime go dobil po golemo posednik od Toljo, koji imal svoja tvrdina vo blizinata na denešnoto Bitolsko selo Bukovo. Vo vremeto koga došle Turčite da go osvojat ovoj del od Makedonije, za da go povikat na borba golemo posednik od Toljo, mu velele, Bitoljo, do Bitoljo so, što spored Marko Cepenkov od tamu poteknuva denešnoto ime na grad od Bitola. Za vremena otomanskata vlast, grad od se vikal manastir, što Turčite i Albancite go usvojile od Grčite. Po balkanskite vojni od 1913 grad od potpagja pod srpska okupacija i povtorno go dobil staroto ime Bitola. Mnogo važni nastani od makedonskata i balkanskata istorija se slučile vo Bitola. Rimski period gradot se naogja na rimski otpat Via Ignatija, kade što je i antički od grad Herakleja Linkestis. Vo periodot na drugi vek PNE, koga Makedonija stanuva rimska provincija, Herakleja stanuva silen ekonomsko-politički centar, Septina Aurelija Heraclea, so svoj postojan rimski namesnik i rimska vojska, što svedoči za Bitola kako centar na večna moki, civilizacija, kultura i ubavi na koja što je tuka i danes. Počet okot na turskite zavojuvanja na Balkanot najavile i nova era na živenje. Turskite vojski, vo tekot na 1382-1383 godina po mnogu teški i krvavi borbi i po žestoki otpor koji go pružilo lokalnoto naselenije konečno uspjale da ja osvojat Bitola. Spored nekoj legendi mnogu žestok otpor na turskite osvojuvači mu pružile i monasite od 70. manastiri i crkvi koji vo toj period postojele vo Bitola. Hadži Evronos Bey koji se naogjal na čelo na turskata vojska revoltiran od žestok i otpor na koji naišol pri osvojuvanje eto na gradot naredil da se urne i bitolskata tvrdina.
Ašik Paša Zede, koji go pridružuva Levro nos beg vo negovito pohod, vo svojte izveštaj zabeležal deka turskite vojski nekolku patija napagjale bitola, a kalug jerite, davajki i golem otpor, na krajot na sami od breg na rekata Dragor, site do eden bile masakrirani. Megiutoa, Turčite potpolno go zažele grad od duri po smrta na krali Marko vo 1395 godina, a pri toa za zemanje vo bitola prvlegov Timurta špaša so negovata vojska. Od ovoj period sušnost započnuva i orijentalnotovo oblikuvanje na gradot, što bilo rezultat tokmu na izgradbata na vakvi od tip objekti, no i na orijentalnite graditeljski tehniki i stilovi. Vo periodot na 16-17. vek, period na istorijski no i kulturni promeni od strana na turskata administracija, grad od bitola započnuva da bide imenuvan kako manastir ili toli manastir. Sepak vo celiot period na svojeto postojanje i meto bitola nikogaš ne bilo zaboraveno, tuku naprotiv od strana na hristijansko to naselenije to bilo vo sekoidnevna upotreba. Vo sredinata na 17. vek stanali važen kulturen centar na Evropska Turcija. Ta je sedište na bitolska nahija vo koja imalo 150 naseleni mesta. Grad bil pročuen po negovite mnogobrojni pazari, od koji najmnogu bil pročuen pazarot za pamuk. Poznati od patepise Cevlija Čelebija, bitola ja posetil vo 1662 godina i zabeležal, gradot ima okolu 3000 mali i golemi kuki na prizemlje i kat, grupirani vo 21 malo, čaršija so 900 zanajetčijski i trgovski dukjani, 40 kafe čajdžilnici i gostilnici, monumentalen bezisten so železni porti i so 86 dukjani. Vo gradot imalo 70 muslimanskih hramovi, 9 medresi, nekolku hristijanski crkvi i tugi javni zgradi. Sami od grad, gledan od daleku, izgledal kako da je potonat vo zelenilo. Vo ovoj period bitola predstavuva jedan od najvažnijte versko-muslimanski centri, si visoka verska pravna škola, koja što egzistirala niz celi od 17. vek. Vo isti od vek gradot prerasnal vo značajan administrativen, stopanski i kulturen centar, koga vo 1689 godina poradi kolerata, Skopje bil zapalen, povek je to važni funkciji od nego gi prezela bitola. Ta razvivala trgovije, glavno so evropskite centri, Vijena, Pariz, London i Ten. Najznačajan period od istorijskiot i stopanskiot razvojna bitola je 19. vek, koga vo bitola je premešteno sedište to na rumeliskiot vilajet i kako takov je rangiran za prv grad vo evropskiot delna Turcija. Spored jedan dokument od ovoj period se kažuva deka vo bitola imalo 1380 dukjani, od koji najgolem broj bile zanajetčijski. Vo 1805 godina vo bitola živele okolu 15.000 žiteli. Od stopanskite granki viden napredok doživealo zanajetčistvoto. Vo sredinata na 19. vek brojot na zanajetčijskite dukjani dostignal na 2000 so okolu 140 vidovi zanajeti, organizirani vo 70 esnafski organizaciji. Viden pridone svo razvojot na bitola dale i diplomatskite predstavništva, konzulati na povek je stranski državi. To dovelo bitola da stane grad na konzulinoj arena na stranski propagandi. Vo bitola vo krajot na 19. počet okot na 20. vek imalo okolu 3000 klaviri za što gradot go vikale i gradot na klavirite. Poradi neko i poranešni sfakjanja klavirot simboliziral bogatstvo, klasna podelenost i vo 50. godini na 20. vek so procesot na nacionalizacija na mnogu od semejstvata klavirite im bile odzemeni. Vo učebnata 1899/1900 godina, vo bitolska tamaška gimnazija, kako učitelj se vraboti leden od osnovačite na VMRO, Dame Gruev, koji bil zadolžen da izveduva nastava po predmetite geografija, aritmetika, geometrija i crtanje. Hristijanskite žiteli na gradot bile razdeleni vo povekje konfesiji. Spored statistikata na sekretarot na bugarskata egzarhija Dimitar Mišev, la Macedojne sa population Chretjenne vo 1905 godina hristijansko to naselenije na bitola se sostojalo od 15.252 makedonci, od koji 8.844 egzarhisti, 6.300 grčki patrijaršisti, 72 srpski patrijaršisti i 36 protestanti, potoa 100 Grci, 7.200 Vlasi, 120 Albanci i 120 Romi. Vo gradot imalo 10 osnovni i 3 srednji bugarski učilišta, 7 osnovni i 2 srednji grčki, 2 osnovni i 2 srednji vlaški i 1 osnovno i 2 srednji srpski. Bitola poradi svojata mestopoložba na krstopatot pomegju site najznačajni patni pravci, istok, zapad, sever i jug, ušte od najranijot period na turskoto zavladuvanje go dobila zasluženo to značenje pri što stanala značajan vojno-strateški centar, što bilo samo potvrdeno vo 1830 godina koga ta stanuva i politički centar na rumeliskiot vilajet.
Po raspagjanjeto na timaro spahiskiot sistem i intenziviranite maltretiranja od strana na čifliksa i biljte došlo i do novi promeni voetničkata struktura na naselenije eto vo bitola. Vo 1864 godina bil formiran bitolskiot vilajet so sedište vo bitola. Na čelo na vilajetot stojal valija so titula paša koji bil naznačuvan so sultansko irade. Vilajetot zafakjal teritorija od okolu 32.000 km2 prostirajki se na delovi od denešnite državi Makedonije, Albanija i Grcija. Za vremena Prvata balkanska vojna vo okolinata na gradot se vodela bitolskata bitka vo koja što otomanskata vojska bila povedena od strana na srpskite sili. Gradot stradal za vremena Prvata svetska vojna zaradi blizinata na Solunski od front. Vo periodot Megi u dvete svetski vojni bitola stanala pograničen grad. Gi izgubila gravitacijski te podračja sprema Grcija i Albanija. Sepak, vo ovoj period gradot za prv pat započnal planski da se gradi i to spored urbanistički planovi. Bitola bil prv grad vo kralstvo to Jugoslavija, što ja počustvuval to rata svetska vojna, za to što bil bombardiran od italijanski avioni ušte na 5 novembri 1940 godina. Za vremena to rata svetska vojna, gradot najprvo go okupirale Germancite, a podocna Bugarite. Vo septembri 1944. Bugarija kapitulirala i započnala da se povlekuva od Jugoslavija i bitola bila oslobodena od makedonskite partizani. Na 4 novembri 1944. sedmata makedonska brigada pobednički vlegla vo bitola. Na 6 februari 1945 godina vo bitola bila otvorena prvata gimnazija, prvično narečena Goce Delčev vo 1952 godina preimenovana vo Josip Broz Tito na koja se predavalo na makedonski jazik. Za vremena Nobod gradot i okolinata bile zatvoreni 606 lica, internirani 117, deportirani 4 i 8 odvedeni vo zarobeništvo. 251 lice bilo osudeno od koji 23 na smrt. Na bojištata na Jugoslavija poginale 266 lica. 106 lica od bitola i okolinata bile nositeli na partizanska spomenica 1941 i 8 bile proglašeni za narodni heroji. Spored popisot na naselenije eto od 2002 godina, vo gradot imalo 74.550 žitelji iz Pagjal vo grupata na golemi gradovi. Iako Gorno Orizari statistički se vodi kako posebna naselba, sepak edel od grad bitola. Zajedno so Gorno Orizari 2454, bitola ima naselenije od 77.004 žitelji. Vo gradot se zboruvat slednite jazici makedonski, albanski, turski, romski, vlaški, srpski, bošnjački. Vo bitola se zastapeni slednite religijski grupi pravoslavni, muslimani, katolici, protestanti. Širok Sokak, oficijalno to imena ulica ta je Maršal Tito poznata i kako bitolsko to korzo je najfrekventnata ulica vo bitola. Vo počet okot bila nameneta za automobili, no danes je isključivo pešačka ulica i vistinskoto srce na gradot. Na Širok Sokak se naogjat najgolemite prodavnici, restorani, teatar od so opera, galeriji i mnogo drugi kafulinja i klubovi. Tuka se sretnuvat najstarite arhitektonski dela i gradbi na Balkanot, koji što go krasat gradot ušte od tursko vreme. Tipično turski kuki, pokraj prekrasnite vili, nese retkost vo ovoj del na gradot. A na sami od kraj na Širok Sokak se vleguva vo prostran cveten park poln so drvoredi, koji što vodi do zoološkata gradina i antičkoto naogjalište Herakleja Linkestis. Herakleja Linkestis, latinski, Heraclea Lincestis, dreven grad od rimski od period, što se naogja vo blizina na sami od grad, vo podnožjeto na Baba planina i datira od sredinata na 4. vek p.n.e. Osnovan je od makedonski od kralj Filip II. Gradot bil razvijen vojno-strateški centar na severozapadnata granica na togašnata makedonska oblast Linkestide, denešno bitolsko pole. Ne se znaje točno koga je izgradena sad kulata. Pišani izvori od 16. vek jaspomnuvat sad kulata, no ne je utvrdeno so sigurnost da li se raboti za istata gradba. Mnogu mi naveruvat deka je izgradena vo isto vreme so crkvata sv. Dimitrija Solunski, potočno 1830 godina. Spored legendata, kulata je izgradena koga otomanskite vlasti, vo gradot, odnosno Turčite, pominale posite okolni sela i sobrale okolu 60.000 jajca od koji što napravile malter. Od smesata izmešana so kamenja ja izgradile kulata čiji čvrstit zidovi stojati denes neošteteni. Ajdar Kadi džamijeta, turski sud, jedan od najatraktivnite spomenici na islamskata arhitektura, vo bitola. Gradena je vo periodot od 1561 do 1562 godina, kako projektna slavniot arhitekt Mimar Sinan.
Džamijeta Jana Račal Bitolski od Kadi Ajdar Kadi po koji džamijeta go dobila imeto. Niz vremeto džamijeta teško se oštetila, no danas je celosno restaurirana i go ima približno najzinijot prvobiten izgled. Imeto na turski jazik označuva nova džamija. Locirana je vo centarot na gradot. Ima kvadratna osnova, so kupola na vrvot. Blizu džamijeta ima minare visoko 40 metri. Danas odajte na džamijeta se upotrebu za izložbi. Nedavnešnji arheološki iskopuvanja otkrile deka je izgradena vrz stara crkva. Spored poetotlaeli džamijeta je izgradena 973 godina po hidžra ili 1565 godina. No spored presmetuvanja etonama, tefik i k, Tomovski, točnata godina je 966 hidžra ili 1558-59 godina, dodeka sporedna i novata presmetka Ebdžed, Hesap, na e. Ajverdi na m. Asimov, točnata godina na izgradbata je 961 po hidžra ili 1553-54. Izgradena je vo 1506 godina od poznati od Kadija Isak Čelebi. Vo najzinijot golem dvor ima nekolku grobovi, privlečni zaradi finite oblici na sarkofazite. Se naogija naproti sat kulata i bezistenot. Ova džamija ima minare visoko okolu 50 metri, poradi koja džamijeta jednostavno dominira vo prostorot. Bezistenot je spomnat vo eden opis na gradot od 16. i 17. vek. Segašnjot Bezisten ne se razlikuva mnogo od izgledot na togašnjot. Bezistenot ima 86 prodavnici i 4 golemi železni porti. Prodavnici te porano prodavale tekstil, a danas dukjanite imat različna stopanska dejnost, od koje eden del se kancelariji. Deboj od predstavuva turska banja, amam, ne je poznato koga je izgradena. Teško je oštetena, no po popravki tešega go ima stariot izgled dve golemi kupoli i nekolku mali i pečatljiva fasada. Objekt od vo koja je smeštena gimnazijata Josip Broz Tito vo Bitola je spomenik na kulturata na Republika Makedonija. So svojata bogata fasadna dekoracija, ovoj objekt je jedan od najreprezentativnite primjeri na javni monumentalni gradbi ne samo vo Bitola, tuku i na teritorije na Makedonija. Objekt te izgraden vo 1882 godina za vremena Osmanlijskata imperija kako privatna kukja na Sali Paša, bogat zemljoposednik. Pokasno, objekt od go kupuva opštinata koja go dograduva i go pretvora vo progimnazija Ruždija od 1896 do 1912 je polna gimnazija Idadije. Nastavata se izveduvala na turski jazik i tuka učele isključivo maški deca i to od pobogatite turski semejstva vo gradot. Za potrebite na gimnazijata bile nošeni profesori od Solun. Po balkanskite vojni i prvata svetska vojna vo zavisnost od političkata situacije, nastavata se odvivala na srpski ili bugarski jezik. Od 1936 godina pod rakovodstvo na komunističkata partija na Jugoslavija, gimnazijata stanala rasadnik za novi idej, koji trebalo da se sprovedat preku organiziranata komunistička mladina skoj. Domotna armijeta ili oficerski dom je spomenik na kulturata na Republika Makedonija. Negovata izgradba započnala vo 1911 koga upravnik na Bitolskiot vilajet bil Abdul Kerim Paša. Na brzo poto Bitola ja zafatile balkanskite vojni i prvata svetska vojna, pa objekt od bil dovršen vo 1919. Objekt od vo koji danas je smeštena Stopanska banka Bitola, spored svojite istorijski i arhitektonski vrednosti je spomenik na kulturata na Republika Makedonija. Izgraden pri krajot na 19. vek kako sedište na Otomanskata banka vo Bitola, kako tako bil korišten do 1912. Objekt od bilo šteten pri bombardiranje Etona Bitola za vremena prvata svetska vojna. Objekt od na Mitropolijata vo Bitola, spored svojite istorijski i arhitektonsko-estetski vrednosti, ima svojstvo na spomenik na kulturata na Republika Makedonija. Izgraden vo 80. godini na 19. vek kako egzarhijska mitropolija, vo koja se menuvale vo zavisnost od političkite sostojbi bugarski i srpski mitropoliti i vladici. Po rata svetska vojna objekt od stanuva sedište na Prespansko, Pelagoniskata eparhija na Makedonskata pravoslavna crkva. Ovoj objekt je jedan od najubavite primeroci na neobaroknata arhitektura vo Makedonija. Adventističkata crkva je smeštena vo blizina na gradskata biblioteka SV. Kliment Ohridski Bitola. Objekt te izgraden pri krajot na 19. vek kako privaten rezidencijalen objekt vo eklektičen neorenesansen ili neobaroken stil. Ovoj objekt pripagja pomegju na ljubavite primeroci na vakov tipna arhitektura vo Bitola i poradi to je proglašen za spomenik na kulturata na Republika Makedonija.
Crkvata SV Bogorodica je smeštena vo blizina na rekata Dragor i osnovnoto učilište SV Kiril i Metodij, izgradena vo 1870 godina, a osvetena vo 1876 gta je jedna od najpoznatite crkvi vo Bitola. Prvičniot oblik na ova crkva bil različen od denešnjot i postoji interesna prikazna okolu neizinata izgradba. Imeno, crkvata je izgradena so pridonesi od zanaet čite, čije što želba bila pokraj crkvata SV Dimitrija vo koja se služelo na grčki jazik i crkvata SV Nedela koja bila vo periferijata, vo centarot na gradot da se ima crkva vo koja bi se služelo na jazik razvirljiv za lokalnoto naselenije. Bidek je imalo obidi da se spreči izgradbata, crkvata na počet okot se gradela kako rezidencijalen objekt, a pokasno je dogradena i go dobila denešnjot oblik. Crkvata Presveto srce Isusovo ili katolička crkva kako što je poznata pomegi u lokalnoto naselenija je smeštena na glavnata ulica vo Bitola, širok sokak. Vo sredinata na 19. vek vo Bitola bile otvoreni brojni konzularni predstavništva i golem broj stranski službenici, trgovci i členovi nanivnite semejstva, dojdoa vo gradot. Zgolemeniot broj katolički vernici baral postojano prisustvo na sveštenik koji bi se grižil za duhovnite potrebi na naselenije eto, za duhovno i učilišno obrazovanije na decata i drugite vernici. Vakvata situacija pridonela vo 1848 godina da bide naznačen postojan sveštenik, čiji prestoj vo Bitola bil dosta kratok. Za formiranje etona crkvata najzaslužni bile lazaristite koji vo 19. vek započnale so ideja za širenje katoličkata vera megi u pravoslavno to naselenije vo Otomanskata imperija. Osnovač na parorhijata vo gradot bil Žan Jozef Lepavek koji vo 1857 godina go kupil hotelot Lokanda na širok sokak. Jozef Lepevak napravil mal paraklis kade što na Velikden 1857 ja odslužil prvata božestvena liturgije, a kapelata bila posvetena na svetoto srce Isusovo. Katoličkata misija imala golema podrška od francuskijot konzulat, koji na različni način i ja podržuval vo rabotata. Vo 1870 godina na segašnata lokacija bila izgradena nova katolička crkva vo baroken stil, koja bila opožarena vo 1900 godina. Crkvata SV Dimitrije je podignata 1830 godina na mesto to na nekogašnjot star paraklis od 1726 koji izgorel vo požar. Izgradena so posebno odobrenije na turskite vlasti, crkvata trebalo da bide skromna i neugledna gradba, poniska od okolnite džamiji. Poradi to, istata je kopana vo zemlja i je izradena je za samo 4 meseci, so dobrovolni prilozi od bitolskite hristijani. Natrešnosta na ova crkva je bogato razigrana so impozantni galeriji na katot, rezban vladičin tron, dvokaten ikonostas svo plitka rezba i ambon. Ikonostas od poteknuva od sredinata na 19. vek je izraboten vo plitka rezba, a podocna je gipsiran i pozlaten. Kambanarijata je od 1936 godina je delo na Aleksandar de Roko. Denes crkvata SV Dimitrije je centralna crkva vo Bitola i vo neja se održuvat na i golem broj na venčavki, krštevki, a vojedno je i centralno mesto za site považni hristijanski praznici. Poznato je da je kotona moderna Turcija, Mustafa Kemal Ataturk vo 1899 godina vo Bitola završil srednjo vojno učilište. Iako postoje dosta informaciji za njegoviot uspeh i povedenije vo učilište, to malku se znaje za njegoviot privatan život. Spored jedna legenda, najgolemata ljubovna Mustafa Kemal Ataturk bila tokmu od Bitola, odnosno to bila ubavata Eleni Karinte. Vo spomen sobata na Mustafa Kemal Ataturk, vo muzejot vo Bitola na posebno pano je predstaveno pismoto, koje navodno Eleni Karinte go ispratila do svojatane prebolena ljubov. Eleni bila ubava devojka od poznata vlaška hristijanska familija so Kukijana glavnata ulica, širok sokak. Ne je utvrdeno da li navistina imalo nešto pomegiju ne i Mustafa Kemal, no spored gore navedenata, legenda, neizinata ljubov so musliman bila golem sram za neizinoto semejstvo, pa ta bila ispratena vo Lerin, Florina, Hade bila omažena za čovek koji ne goša kala. Ljubovnata saga za balkanskite Romeo i Julija vo Bitola se prenesuva od generacije na generacije, no vo poslednite nekolku godini ta stanuva navistina aktuelna. Vek je se snimani i filmovi na ova tema i se povek je turisti koji dogjat vo Bitola sa ka da go vidat pismoto koje Leni nikogaš ne go ispratila i kukjata vo koja živela.